دي الحتة اللي بيعملوا فيها القهوة الإثيوبية. So this is cup, yeah. ይሄ አሁን ቡና ገና እንደተቆላ ነው ያለው። ይሄ ቡና this coffee ይሄ ቡና እዚህ ይወቀጣል። ከዛ በኋላ ከዚህ ይወቀጣል። ከሞቀ በኋላ ከፈላ በኋላ ማለት ነው። ከዛ ያው ቀርተን best coffee number 1 coffee. Okay. وصل الأكل زي ما شايفين هنا. طبعا عندهم طقوس كده